Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
Rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepang adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kali dek hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli halak jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasa kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasa
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
adi nengrana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih nengrana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Tatkala petang beling ngeliwat itu di tengah sepi dah. Itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Petang beling ngeliwat itu di tengah sepi dah. Itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli.
jurang lebar tukan keto pidan tiang jalanin maka lebet tiang tengelah keturunan idah tiang bodak sina nunas baos nadonang kawitan sekancan harta brahana kadirasa sing maguna yen kenehang nu masih sing ngelapianak ulian sabar titiang astiti bakti reng widi sueca ida mangkin nami cahayang piana kelekat sademu wahani dong tole je ilo piana ke putih bagus putih ne cara memene bagus ne kone bapa ne bibih tipis ne mirip ken pekak ne kadirasa yang lebihan suecan widine keterima teken pengabdine duga seipidan do yang pramekawi pramasuk semanti tiang presida metu suputra kelaya dados jat memeguna sekancan harta brahana kadirasa sing maguna yen kenehang nu masih sing ngelapianak ulian sabar titiang astiti bakti reng widi sueca ida mangkin nami cahayang piana kelekat sademu wahani dong tole je ilo piana ke putih bagus putih ne cara memene bagus ne kone bapa ne bibih tipis ne mirip ken pekak ne kadirasa yang lebihan suecan widine keterima teken pengabdine duga seipidan do yang pramekawi pramasuk semanti tiang presida metu suputra kelaya dados jat memeguna
ninggalin tiang ajaib apa. Mangken umur tiang sampun roras tiban tu sing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan. Bapa, bapa, tua bapa nista tang runguang tiang dikengkene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin. Bapa, bapa, tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayangnya ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa. Mangken umur tiang sampun roras tiban tu sing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan. Bapa, bapa, tua bapa nista tang runguang tiang dikengkene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin. Bapa, bapa, tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayangnya ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa. Bri, adik itu kan bini. Suing kan, ale gae. Tuh boleh, timpale, sabani, ibu padeng lah. Kira keduen, begini, acur.
Kegodan hidup sing ada nawa, pusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya dimandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurenang mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya dimandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurenang mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan.
ketimbang beli mati berat mepesah. Dadi hati nyai nyakitin beli disubani nyai menang namuni. Ngai nang beli ni jani menyakit hati. Ulian solan nyai buka kakene. Kaluliang yen kene dan soladine ulian beli sengkan kapining ragana di ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai ngidangnya kenanging lo sing ngangguang tempe nage siap keleng-kelengan ngelahon dageren ilo sing nyamegandeng nage ninja apangnya keren ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai panak selagma pelayanan kesige dilo apang nengaleng ngait nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang meki tengelante kurnan nangingan tobe ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelante kepana istri ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai
Sing kerasa kalahe terus menjalan Monto makelone iraga stata bareng-bareng Saat maka timpal biasa Selesai iraga ketemu Selesai iraga mecapatan Mekada mentik sayang beline Rindu kapin adi Tu sing sida tiang masih menambakin Rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang Ketuju ring ragan bali Ya dias tiang benawang Beli suba ada nengelahang Tu sing jengidang tiang magbogin Kana tiangi Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelan Tu sing sida tiang masih menambakin Rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang Ketuju ring ragan bali Ya dias tiang benawang Beli suba ada nengelahang Tu sing jengidang tiang magbogin Kana tiangi Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelan Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelan Rasa tresna tu sing sidegelan
ketemu raga nadi, beli subeng rasa yang getar di hati, nanging beli takut ngorahang ke nadi. Takut yen misalnya beli boya selera di, kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi Tresna Sujati. Diolas Adi desang saya kan beli. Tresnan beli adi orang masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus beli majanji beli majanji beli majanji satya gara-gara pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi Tresna Sujati. Diolas Adi desang saya kan beli. Galian di hati beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi orang masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus. Galian di hati beli nejani, adi nerima tresnan beli. Adi orang masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus. Beli majanji beli majanji beli majanji lalu satya gara-gara di. Lugrel ide dane sareng sinamyan, boya tiangai kegaduhan. Niki gending wantah
angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mangkaman kabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aim kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mangkaman kabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mangkaman kabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aim kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Gede sarang kudu Sujati ini nak menjodoh. Dikira
Kehidupannya sana di umur kita jangan elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yen peskone alih kanda di belanjang Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya tramel aku berbentaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pan Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngembang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian beli dulang gitu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sunyi dan nahan Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya tramel aku berbentaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pan Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngembang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya tramel aku berbentaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pan Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngembang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian beli dulang gitu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sunyi dan nahan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai โลก
kapahin malu ketemu lo. Apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Sampung berjalan tresnan beli, ulung di gelutan adi, inane mangkin beli kalmukti yang
pidan Etain ucapang Dumogi sweca Ida ngami cahaya Buat sampun Berjalan terus nantinya Ulung di galutan Bali Bali ni terus nain Seurep tiangi Sampunang Bali Nelempasin janji Sayangin tiang Seurep tiangi Dumogis kadi Ngabdi sarang sami Cerita niki pertama lan siduri Dinganan mangkin Ragam majang kapan Menjanji setia Dan kau mapalasan Biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swece yang pramah kami Setraka sida barang-barang Diwakasa Buat sampun Berjalan terus nantinya Ulung di galutan Bali Bali ni terus nain Seurep tiangi Sampunang Bali Nelempasin janji Sayangin tiang Seurep tiangi Dumogis kadi Ngabdi sarang sami Cerita niki pertama lan siduri Dinganan mangkin Ragam majang kapan Menjanji setia Dan kau mapalasan Dumogis kadi Ngabdi sarang sami Cerita niki pertama lan siduri Dinganan mangkin Ragam majang kapan Menjanji setia Dan kau mapalasan Biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swece yang pramah kami Setata sida barang-barang Diwakasa
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marang tiang mesesalan ulian nuwutin demen akep rutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirwian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marang tiang mesesalan ulian nuwutin demen akep rutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirwian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan